Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za FIFA TV aho muri hose mu mpande enye z'isi turabusuhuje kandi tubifurije guhorana amahoro y'Imana. Inkuru itugezeho nonaha nuko imwe mu mitungo ya Dr. Habumuremyi Pierre Damien igiye gutezwa cyamunara. Mukomeze mudushyigikire mukanda na subscribe mwanibaho umugisha. Imitungo ya Dr. Pierre Damien Habumuremyi ugeze kwa Minisitiri w'Intebe akaba na nyiri Christian University of Rwanda amerewe nabi kuko amasambu ye atatu yashyizwe muri cyamunara kugira ngo hishyurwe amadeni agera kuri miliyoni hafi 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni icyemezo cyafashwe ari muri gereza kuko mu Gushyingo 2020 yakatiwe gufunga imyaka 3 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye anacibwa ihazabu ya miliyoni 892 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda kubera ibyaha bifitanye isano na Christian University of Rwanda yashinze. Umuhesha w'inkiko urimo kurangiza urubanza Tuyiringire Gilbert yemereye Tarifa dukesha inkuru ati dutegereje kureba ko ikoranabuhanga ritwereka niba hari abahataniye kugura uwo mutungo. Umwe mu mitungo igaragara ku rubuga rwa leta rukorerwa cyamunara ni isambu iherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka aho igiciro fatizo cyayo cyashyizwe ku mafaranga miliyoni 15 n'ibihumbi 838 y'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwamutegetse kwishyura miliyoni 24.7 by'amafaranga y'u Rwanda ariko bitewe nuko byageze mu kwishyura binyuze muri cyamunara Habumuremyi azishyuzwa amafaranga ashobora kugera kuri miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda ubariyemo amatangazo atangwa mu kumenyekanisha cyamunara n'ibihembo by'umuhesha w'inkiko. Ku yindi mirimo ibiri nta numwe wahabwa agaciro karengeje miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikinyamakuru Tarifa yamenye ko byose bigamije kwishyura amafaranga Dr. Habumuremyi yahawe n'uwitwa Musoni Evariste atamwishyuye aza kwitabaza urukiko rw'ubucuruzi none urubanza rwabaye itegeko. Mu gihe aheruka gutangira kuburana mu bujurire ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kumuhamya icyaha cy'ubuhemu mu gihe yari yarakigizweho umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Urubuga rwa leta bigaragara ko guhatanira kugura iriya mitungo muri cyamunara ya mbere byagombaga gusozwa kuri uyu wa mbere saa 5. Ubusanzwe iyo kuri cyamunara ya mbere hatabonetse byibuze 75% by'agaciro k'uwo mutungo ntabwo ugurishwa, hagategerezwa inshuro ya kabiri. Iyo bigeze ku nshuro ya gatatu utanze igiciro kiri hejuru nicyo gifatwa. Dr. Habumuremyi yatawe muri yombi kwa gatatu Nyakanga 2020 aregwa ko hari sheki zifite agaciro ka miliyoni zirenga 170 z'amafaranga y'u Rwanda yatanze mu mazina ya kaminuza n'izindi ziri mu mazina ye bwite ariko zitazigamiye. Urubanza rwe mu bujurire ruzasomwa kwa 29 Nzeri 2021. Uretse kuba Minisitiri w'Intebe Dr. Habumuremyi yanabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Iburasirazuba EALA avamo abaminisitiri w'uburezi. Yafunzwe ari umukuru w'urwego rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane.